Aquesta és la història d'un nen que és marginat per tres macares del seu mateix institut. Però tot això s'acabarà quan un nen que ha sigut expulsat d'un altre institut l'ajudarà a venjar-se. Days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert. Yeah!